Ini kalian jungi kumbangi torno to stang in split tang bansanran ni. Mereka ega komitmen ke jing bawangin IT kong namarkan ni isu la shim ni ina por pak ni ke bayale di tang kenom sandan. Ina air kan ke jing keren ini kita. In case pada government kata ke patut ni kita ini sandan lang kita. Mana-mana pisu itu lam tu betul. Kadang waktu ni. Sa kumbo penting kong ba nakadiang jong ga sunjuk kong ba snong mastai kataningan. Memang tak katong katning ki galajit ni nak seng samla ba roy sendram na choice na ka ito Ikong lagi kong purity pada nak state long ikong rin lagi. Ini kenduk has ketika kan juga poston. Mana-mana punya banlai. Sini rumah orang kuat badan bang mengal asal Krisnong Pak Arno Dengot. rumah Krisnong Senran Ikong. Ini senran mangi. lagi kok Kedua baju yang lain tentang kan nomor kilo nak yang CCTV baru biaya Regna ni baru.